byose ku mutima w'abapiyoniers byose byatangiye ifaranga ryavutse rirafite ukuboko hagati turimo gutsukura ejo hazaza hamwe nabure gukoraho inzozi z'isi yego bivuze byinshi Linda mipaka tankuta ni hose by'umuyoboro. Wavuze yuko udashobora gufyondako ndetse uriko uracika intege zo kubandanya gufyondako ndetse wararetse ati n'ibyazoza muzompako mushaka ndetse ntabwo uri kuritaho gukora parametre zose zishoboka. Uyu munsi tuba turiko turabitanga kugira ngo ishobore kugufasha mbese biba bikunanira gufyonda hariho abandi bashoramwo igishoro kugira ngo ushobore kumenya ivyo utigeze kumenya no mu kugira ngo byamamare gusumba. Attention, utazicuza. Kora commentaire, like, kora ugurura pi numba tayofise numba uyifise, kora parametre zose zishoboka kugira ngo ushobore kurindira hamwe n'abandi. S'il vous plaît, bikore ufyondeko gusa. Ushobora kuvuga yuko atamitahe bisaba ndetse atanagaciro bifise, ariko umenye yuko ugura amamega ufise telefone, ariko kandi umenye yuko amahera ni conversion, ntabwo ari ikintu kiba kiri ngaho gusa, ni conversion. Kora partage, kora commentaire kuri iyi video, shigikira mu gukora s'abonner kugira ngo channel yanje iduge. S'il vous plaît, ndabaha ivyigwa bitandukanye ari nayo mpamvu namwe muntera intege. Merci beaucoup, à la prochaine occasion. Turindire Q1 trimestre ya mbere tuyirindiye. Merci. Twibandanirize n'akarere. Yose turi hafi kuba mu mpande zose ijwi ryose tunze ubumwe mu rumwe twahisemo umudendezo w'izahabu ejo tuzakomeza hirya no hino mu mahanga ntushobora kubona network ifaranga ry'isi yose yo turahaguruka hamwe abapayini abakomeye muri uru rusobe rw'isi twese turimo uri piyo cukuwe n'intambwe dutera isi y'impinduka nicyo dukora umuyoboro isi muri si ifaranga ry'isi yose turi hafi kuba mu mpande zose ijwi ryose tunze ubumwe mu rumwe twahisemo umudendezo w'izahabu ejo tuzakomeza hirya no hino mu mahanga ntushobora kubona network ifaranga ry'isi yose